Aira nei ka wairea ke te ara kia Louisa Wall e hoki atua noa ia ki te whare pāremata. Toko rima ngā tāngata kei runga ake i aia ara ia Louisa Wall i te rārangi o Reipa. Engari hea ki ngā kōrero ka re rātou i te hiahia ki te piki ki te tūranga i whakarerea i hoai e Darren Hughes. Kei te takahia Louisa Wall i te huarahi ki te whare pāremata. Kei te whakakapi aia i te tūranga o Darren Hughes. Until I get a call from the Electoral Commission, then for me it's very much an if, but I am absolutely willing and able to take up the challenge and to join Phil Goff in our Labour caucus. E hara ia i te tauhou, koinei tana hokinga ki te whare pāremata, i muri mai i tētehi wahanga poto i mua i te rātu o ngā kōwhiringa pōti, kei te kai kā ia ki te whiu i te kāwanatanga. The reality is, the leader of the National Party is John Key, and a lot of the policies that they've implemented haven't created a brighter future for us. Toko rima ngā mema o Reipa, kei mua ia Wall i runga i te rārangi, engari kaore rātou mo te whai i te tūranga. Ko mutu te rātaa ara ki te hoki tanga atu ki te ware pāremata, he wero anō kei runga i a au mo te iwi. Kei te tautoko a okeroa i a Wall. Ki au nei he wa i ne pai tēnā, he wa i ne kaa, he wa i ne kātea o nā nei i ne ngaru. I want to acknowledge the work that he's doing for his community and for his iwi, and he's forged a new life for himself. For me, that life is politics and it is Labour. Kei te whakarite tēnei hau tupua hā kina ki te whawhai ki runga i te whira tōranga pū. I nāi nei kua hokona atu tōna kāinga i maunga whau. But obviously taking my candidacy of Manurewa really seriously, and we've sold, so we're moving out to Manurewa to be part of the community that I hope to represent. Hei ngā rā tata nei ka whakamanatia tana tūranga hou, Roihana Nuri, Te Karere.